Iyang o ay tungal sa karadaan wow paan ko pura niraksyo kala pa ko ang piwots. Waon kinangan ko likad nanalang ko. Nanganiye ko kay iti kasimpal kan karos nan tiya pumotsiyo kan karos nan tumpi. O takan government kan karos na miye nan tumpi may national, state o local government o tumpi yusip. Iyang paan ko pura niraksyo. Wasala balap sa angor na markin wisonu, wawala paan kupuran isunan kan wisonu, likan nan kani, lepenmer wasa yuriso kan karus, si riso kan karus, sumakan mesin sakai, leng connect kan karus, usapul mamai waran kan karus. Wow, hambil gap paco yang priyesu mas kan karus, peliental kan karus, lisu mas kan karus, li peliental kan karus. Puine liakan, puin pulupulkan, ap melel chon wisonu karos, sang lupa lel churi pacoyela tu sampai kan karos. Ngay sabul mai candidate Robino e Primo, na pacoyel na station, puyen uya ay chumul sakaratan kapese o peksawas pangkupuran chon wisonu unsep. May pacowan yanger kaptulong ay chumulat, puyen kap yang uya sabul menway men Pilipil ong sabul matay Sir and Chief Minister na usus pa bang uyawi ni November isak riyaw riya kita isak silu. Yan kak sensel ong chunwo yusak makarapan ay patrongwal ng ichungal at pausan sang punira kay may kamele na matangkap yang kaya katawi sa unu. Kaya wi sa unu wanana sabul man ki kachungalan ki Office and Chief Minister yu na utan pani sunuki kakailangan ko sunod karos, membangun na sabul matay government word. May yang ako magalagalan wasan kusal kan, nanaror kan, kakailangan ira kan mesentir na sabul matay way, na sabul man way, fisheries management plan, makawiter, napulpan magalagal and palisit o palyamar. Office Chief Minister, anana chungalan ki ew pinaramas, the committee ew, mabayang siwase o kawit. Option Chief Minister ongnan plan en abali kaya rada pai o kosanedi uya ben program kan makone ang wisyonuan kap kachiyang lale wan piliang kauno ben chun way sa pildi and money and kamtap nan pari katri saksilu kauno bata uya ben program kan en yang sewa sa Israel no pulupulkan ong kachiklam tatong munisuat kan o men kasali kan. Pointer kalomat sa bulman way kerda ong Israel na pulupulkan na panuya apol banway siyonu lakap patrola. Penay kamelele men way ewe en kerda mau autan way wo pan sa bulman kupukol laut poin apali Israel na pulupulkan o kauna bata program kan marasang kamatong nan pungan Israel na pulupulkan poin pilpatrola Israel ansiw dan kapesen ang pungaray o sewase apol penaray chungol kaita ang kalay ang paluwar. Kacay wo isonu bilanana purang kupurata wiyapan kasal wansa dan piyo kay puan piliyang sewase ray mabulubulkan dan kap patrawan kasimpal pain sa kacay sang niya panuya men konat sak te chungol o bampil yang uya sawasong irai simpanene chikchik niya bangkak na chila o uya eo source and money. Ipatrowan na batar uyan kap tuset tatong kan an office na way dan kachin kupuray. Uyan karla itungol sakarata iman ulian di pengay o uya itungol pagmak ban ewo kupur tapanene kan may soto patro pan kupramay kay deni soto wawliki apuegi aisa wa soto moiter. Ipagay sa bulman way jud o sawas o katla usus ni November isak riyaw riyabit isak tuwa.